Ekoto maurianete na nyara untoreto goe president. LOC5s, RDCs, Apollo kinito na jakanuto, ka police, Aminista na chichi na ikisi lake da beitonut, Lili Rosa Akello ngesi abalebe. Engarno ko ka Itunga luipu, kesi ajala kisa pugani bon, Aitiji Ecamusana. Ibore yen mame patana, nara Ekoto ni kere. The corruption, despite of all these many agencies, is still going high. The corruption, which is still going high, is supposed to be fought by all of us, including you, the media. How do we fight this? One, we need to change our mindset first of all, what I was just explaining to you. Secondly, all of us should put our feet down to fight this corruption. It should not be left only to the agencies. It should not only be left to government. All of us as stakeholders, the family, the youth, the school children, the media, religious leaders, call all the CSOs, everyone should put, even from the grassroots, including the politicians. Apollo na icholongole C5 Kumi district, Nelson Elungata call, ngesi abalebe, kanua pedora itelekara Ecamusana, Ekoto beri tunga kere angicha kini bonik. Ijasakiro no ipo no Ekoto apugan na akopa no Uganda asom. Na sodit nyesagya one angicha kini bon. Ite one be ruana no ipo yukuna pugan no kidinge kapun no ilu Ekuota la wasia le karula piai. Ide one sabiti ni achepa ke dopet ara ekatoto bet anwe sistema golokin. Nunyo ka etaka nete e miakari kapun mambo bi limorio be e kapun lu mamo local government to somari to se karulo nyese moasine tipe na erono akero kat no kamutosi etache lo esomak aluebete ay ngari nikite Aitiji e corruption kwa ponate kao enyila ete kao kapun mama ko tener no ka kwa pe chairman 5 so konye kao gese polo kiti eto somare lo kapun lui pote o district ano yana kene Itunga sa pulu kebe Ekoto apugana ibika kine taw ay rere or no ine jas institutions lui beta ngarakin aja ko ni tomo Itunga to makero no kamuto se corruption Rabano district alo soroti Stephen Olebe ngesi abalebe Ekoto ekanisa lomunu kinga Aitoronare Ecamusana. Corruption white in la iwanyu jo ako na kirot nyesebe oni tunga kere anyu ne bilomaroni anwanyu ne politiji one corruption arraje kanisa arraje ngarenon arirajo eswama la pugan arraje polisit oni kere alomaranyu ne be itijoni e corruption. So erai asinyiko kinete ne jaska na chan ka chutino inoido kane kanisa ebe alomta kironu achamtene rabeti alimo se tunganu tupitono tetanyu ne be isinangi e corruption teteri ejana kine elosine jasoke tunga kere so yara mamo ni keri morkikina sote tijori bonne bake corruption ake polo e mamundi borinye kinoni tatai Kanuka TV East Abraham Elapu Koibuga Soroti.